Dobro jutro, moje ime je Milica i drago mi je da smo danas ponovo zajedno. Dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas ćemo da radimo jogu koja je idealna za jutro, za istezanje, da se malo razbudimo, da aktiviramo mišiće u stomaku, u leđima, da se osjećamo odmorno na početku dana. Ja ću koristiti 2 yoga bloka. Možete i vi koristiti ukoliko želite i ako imate, a ako ne, možete i 2 jastučića koristiti ili možete i bez. Pa hajde da počnemo. Počet ćemo tako što ćemo da legnemo na leđa i stopala ćemo da stavimo na yoga blokove. Opustimo telo, uspostavimo disanje, i onda, kada smo spremni, uzimamo desnu nogu ka nama. Lijeva noga je skroz ispružena, a desna noga je savijena i što više ka nama. Možete malo nogom i da kružite. Zatim uzimamo desnu nogu i stavljamo je u položaj polosrećna deva. Gledamo da su nam bokovi na podu, da nismo previše na jednoj ili drugoj strani, da su ravno bokovi. Cijelo telo nam je opušteno. Samo desnom rukom koristimo malo snage da bi pritisnuli desnu nogu. Zatim, desnu nogu povlačimo ka sebi. Možemo malo da se ljuljamo, a možemo i da budemo smireni. Ovo je jedna od varijanti golub poze, samo na leđima, idealna je za početnike. Ne treba ništa da nas boli, samo osjetimo blago istezanje. Disanje nam je uspostavljeno. I zatim stavimo desnu nogu nazad. Uzimamo lijevu nogu. Lijeva noga ka sebi. Desna je ispružena, što više možemo. Prigrlimo lijevu nogu.
Ove vežbe su idealne za početak dana. Pogotovo pošto svi puno radimo, ili sedimo puno, ili šetamo puno. Zatim idemo u polusrećna veba na levoj strani. Uhvatimo se za levu nogu. Telo nam je opušteno. Malo snage koristimo rukom da pridržimo levu nogu. Trudimo se da ne razmišljamo previše. Trudimo se da smo u sadašnjem momentu. Obraćamo pažnju na svoje telo i na ono što našem telu trenutno prija. Zatim ćemo levu nogu staviti ka sebi i raditi varijantu golub poze na levoj strani. Nije bitno koliko možemo da povučemo nogu ka sebi. Bitno je da radimo na tome. Što duže budemo bili u ovim pozama, lakše ćemo moći sljedeći put da ostanemo. U redu. Sada vratimo levu nogu na yoga blok. Možemo obe noge lagano ka sebi i da počnemo lagano da se ljuljamo, da uhvatimo moment i lagano se dignemo gore. Idemo sada u pozu mačka kava. Pri tome ću samo da zavežem kosu. Kada ležim, onda ne mogu da imam šnalu. Kada ustanem, bez šnale mi smeta pletenica. Nadam se da razumete. Ok, idemo sada u poza mačka kava. Možemo ruke staviti na blokove, a ako nemate, možete ruke staviti dole i na pod. Idemo lagano, udah gore, izdah. Možete da se pomerate levo-desno. Ja sam otkrila da to jako prija. Zatim se pripremimo stopala na pod. Idem gore, lagano, u pas koji gleda na dole. Ako je vama ovo prvo jutarnje, kao i meni, razgibavanje,
osjetit ćemo da nismo toliko rastegljivi kao inače, to je sve u redu. Jutro je, to je normalno. Idemo, desna noga gore, u vis. Koleno kod nosića, zadržimo se i stavimo između nogu i idemo u ratnik 2. Zatim lagano ćemo da istegnemo i da idemo u levo. Ratnik 2. I zatim idemo u dijagonalno. Jedna dijagonalna linija. Ramena su otvorena. Koliko možete, uhvatimo se ispod. Ova poza je jako prijatna. I vratimo se lagano u pas koji gleda na dole. Idemo leva noga gore. Kod nosića. Između. Ratnik 2. Idemo udah. I izdahom idemo lagano. Ratnik 2. Idemo dijagonalno. Istegnimo se. Vratimo se dole. Idemo na kolena dole. Sada ćemo da istegnemo ramena, gornji deo leđa. Idemo udah i izdahom. Kaktus ruke. Udah. Ovo će da bude malo drugačije. Idemo udah. Kaktus. I izdahom idemo lagano izdahom.
Sada ćemo da legnemo ponovo na pod. Noge ćemo da stavimo ponovo na jogu blokove. Idemo za kraj treninga još jednu vežbicu. Uspostavljamo disanje. I zatim ćemo da radimo vežbice za stomak. Izdignemo se. Idemo lagano. Desna noga i leva ruka. Leva noga i desna ruka. Cijelo vreme nam je gornji deo izdignut. I idemo lagano da pulsiramo. 1, 2, lagano idemo glavom ka dole. Noge ka nama. Ponovo ćemo da uhvatimo moment. I da se lagano dignemo gore. Zatim ćemo glavu da raširimo noge, da ih stavimo u V, položaj V. Možete i više, a možete ih iskoro skupiti kako vam odgovara. Idemo da se lagano spustimo na dole, ruke na ruka blokove. Osjetimo blago istezanje. Ruke okrenimo ka nebu, stavimo ih na kolena. Žmurimo. Hajde da iskoristimo ovaj moment da
možda svoje otkucanje. Hvala vam puno što ste danas vežbali zajedno sa mnom. Ukoliko vam se svidao ovaj trening, imam još i druge treninge na svom kanalu, možete pogledati. Pišite mi u komentarima kako vam se svidao trening. Hvala vam puno. Vidimo se u nekim narednim videima. Namaste.